sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Talofa iele tua whaamanoina le sua fole lii i le nei fo i tula talofa tua i le paia manamalu o si tātou ainga ia ke riso e o whaapeo o na mafuta mai fo i le nei vaenga o le tātou porokalame o se fianga i lo nei tangata e au nama tautua ia te oe Samoa ia le ainga pele me se fo i lungo paanga le tātou porokalame a fo i o se tasi e te fia te mafuta i le fionga pa i ale atua ma avea fo i nei porokalame o se whaamanuianga ia te oe o oe fo i o le whaamanuianga ia te au ono tātou o le tino ke riso. Amen. E lava le tangata malana pito la au e whatino ina. Ia a whai o lewa e a whia ia le nei fo i auli e tātou te
Faisauninga whaatasi a pena e anga e tu fo i tapo inga masauninga nei aso leo molo wa vanoa e te mafuta mai lungo le tātou pro kalame. Ia, fiom tala mai au tātou te whalongolongo le fiom opa i ale tua o se sao fo i le nei ale pro kalame ale Kevelaif Ministry i le ilo wola malo a ola whale anganga. Ia ono le tūlanga o lo iai i ale tātou let me turn my mic a little bit up, guys, so that you guys. Amen. Ole, whaasolonga na tātou prokalame o loo. Iai nei. Ia, ole whaasolonga na tātou prokalame nei aso, ia, whaatalofa toi atu tau i ona le tua tina, ia, ma tamare ngate leo so o se mea lavolo e whapeona mafuta mai ipa anga tātou prokalame, whaifu o oi o loo whapeona e no tatalo ma tātou prokalame. Hey guys, whawhitai mo o tau tāru sanga, langona lawe lo uni tangata le mawhanawhana o tau tāru sanga e le ngata fo i lea, o te langona fo i le, ne suinga o la u whaitau le tuspa ia ma teimi o te su e ai o te langona le a foi ia o te langona o tau talo. Amen, te iloa le ngalua o le nganga o le tua ma whailoa ni mea mo o tau. Amen, it's all from pino whai atu e le o se mea whai e stangata to atasi a tātou mai o se tino. Tātou talo le simo le hista talo au i talo mata whale nganga e talo mai o e peo la Paulo. Me tala Paulo ia e feso le feso e ono fwe mai i tau talo atu mo ina ia mawhai o na whailoa mai le mea sa lilo. Whapena fo i au, e mawhai ona e te talo mai moa o e whai loa le mea na lilo, ia po le afionga pa ia le atua, te talo fo i mo le tau whai whi au, te talo e au na le atua i la tau lo o launga ina le upo le atua, ina ia mawhai ona release ia i le atua pe whai loa i lo na nganga le upu lilo. Ina ia mawhai ona o ina i tātou mo tātou i loa lona fina ngalo, amen, o te i loa fo i la. E pe o le lava e tupu le malama ma tupu le iloa a o loo talitonunga e le ono wha pe o overkere sa o study le kuspa ia pe apa. No, it's because of the grace of God and together with your prayers. Le mo le toile whaafetai mo talo sanga whaamanuina le suafo le alii o te whaafetai fo i mo paanga a le tātou prokalame i la tau lo whaapeona whai paanga mai le tūlanga tau finance ma fisosoni fo i malu mo i lo la tau talitonunga o le KLM o se ministry it's a good ground for them to sow their seed of faith. Yeah, whaamanuia le atua ia te o tau. Mo nisi o folanga announcement mo tātou o le aso o le masina fau le aso sfulma le iwa mo i lātou o inei au kilani. O le a whaapeona whaatino ina ai ia le baptisonga ia a la o ministry e la o Arrow Fellowship Ministry mo o lo whaatino ina ia sata itasi o la whaatino ina la le mātou baptisonga o le a baptiso ina inisi o la o maftanga peitai o le atala ina le avanoa i tua i le nisio i tātou i nei au ki lani o loo whaapio na fia papatiso ai le i maua se avanoa i papatiso i nai. Papatiso fo le submerge i a pe papatiso i lalo le vai fo i le pe papatisongo i Jesu, le papatisonga le nā. Kuto le upo tala tuspa ia fo mai e tadia a fo i tautino i lo ngutu ma papatiso, o tadia i Jesu a vea mahali imwhaola. Ma le papatisonga i a whanau le vai ma le anganga, i a whanau lo anganga, e tau fo na papatiso ina oe. O le a whaatino ina la le papatisonga ale maftanga ale Arrow Bible Fellowship i le aso sfulma le ivo September. Io September masina le asau nei. O le whaapeo o na baptiso ina ia niso le maftanga. Ai watatala tu fu male avanoa. I le tātou blokalame mo so seisi lava ni au kilani e fia papatiso ina i le aso. O le aso sfulma le ivo tātou papatisonga.
e te le o sau lava pe te papatiso ona e no foi la ia le mafutanga nei no ai o se ava noa o tu ina atu ia wai e le a foi no le mea pe o fia papatiso ina oe ia a le mo le ava noa ia ona e su mai la ia tatou te mafuta i le aso na lo sau lava e papatiso oe ina ia mafai ona faatau nuu mea tonu uma ia na e tu sula ia e te au na tu e kalisia ma mea na tu ina ai oe le atu e te ngalue ai a o le nei ava noa ua faapea ona tatala atutua ina ia avea o se faamanuiaga i le tino keriso o le sina o tatou folofolaga amen haleluia tatou talo le tua le matou tamā viia la ua fio lenei tulā la atu e faatinoina le soʻoina o le matou aʻoaʻoga ma le matou polokalame e faagasolo pea tamā o le aʻoaʻoina lea o lau upu ina ia mafai ona matou i loa tonu lou finagalo tamā fesoasoani mai ia i loʻu nei tagata e maisi e lau fanau tatalo mo i latou lau faauʻuga i luga ea te i latou le faauʻuga e faapea ona lagona ai lau upu tatala o matou o latou mata faaleagaga i o latou lagona i o latou loto lau upu i o latou loa lou finagalo ae maisi le musumusuga lo agaga faafoʻi le viiga i lauafio o mea uma tamā e faafoʻi le viiga iā te oe nei ma seʻia oo i le faavavau tamā faamanuia mai oe tamā i le upu nei aso ona o le suafa o Iesu Keriso ua ole ma valaau atu ai nei amene ma amene haleluia haleluia mo i latou loo fia baptisoina pe ona o faailoa atu ma fai ona e message mai luga o le tatou KLM a mai lau numero o lau telefoni faatasi foʻi ma lau emaili o le a faapea ona faamautu atu ai le nofoaga ia pe a ona faamautu mai e faatinoina ai a lea faamoemoe ia auā foʻi a le tatou baptisoga amen ole haleluia ole fia faitau atuga le tala lea Paulo iā Timoteo amen o le tala lea Paulo na fai a Timoteo famai ia e faamanatu iā te i latou i ia mea ma taʻutino i luma o le alii aua neʻi latou fefinauaʻi i upu e leai se aoga ae faaseseina ai o e faalogologo i ai famai le foi upa 15 ia e taumafai ina ia avea oe ma lē ua fiafia mai i ai le atua o lē faigaluega e leai se mea e mai na te vavae tonuina le upu moni amen. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who correctly explain the word of truth. Vai tonuina le fionga pa ia le tua ia saona e vai tonuina le fionga pa ia le tua. This scripture always mean a lot to me. Le foi upu le a Paulo, le tala le a Paulo. Ma o le tele o teimi pe o no tau sila fia. I'm always o te whaamamafa lava ia le awaonga matulanga i mea ua uma o na awaoina po ua uma o na tūsia le apostolo. E tele awaonga e tele ia tūlanga wa tadtonunga ese o e kalesia ese ma latou awaonga wa toe whau mai ia ma toe latou fo ia whaitawina tu spa ia ai le ma whai ona ave ese ai wa uma ona tūsia le mea ta o le awaonga e le whenga fau po wa uma na tūsia e paulo le fo ile ngalua le nganga o le tua mo i tātou whamero le tala tu spa ia a whai e iaise mea fau wa eiloa e te tau ona o ngā tusa ma le whionga pa ia le atua. Amen. Te le o whai atu lai wha pese seni a o onga ai lini mea tātou te whinau ai. Ai i o tātou i loa vai tonu ia pe whai tau le context o le tusi mo tātou va aipo le ale mea lai tala no mai e le tusi a te tātou awani au mai na o se whai upatasi ai ki a ia a korku spa ia. Amen. Mea na ala ina whai maritala le tusi pa ia Paulo ia e sue which mean e te tauna e study. Tilo mai tuar whenga fau, o le ale tusi lea mai mea, e pi e wha pe nāre tātou a onga matulanga. E leo se ngā luenga whai ngō fie fau. Ai tātou te mawhaia mea uma, i le whaatasi mai o siu ke riso ia te tātou. Malona nganga e ao mai. Amen. E ao lao no toi whaanonga le tātou a onga la tofi. E ise vaenga no o tā ua. E ao no toi alu e toi whaamanino. A tonu a
a tonu e sao fo'i o i lau whaalongo na se lo whaamatalaina. Ai aono o toi alu e toi avatu le winga na laino o whaia. Amen. Ina ia sao le leile tatianga o le mata upu le nei. Ono le upu tuspa ia. O fea lava le me pa u ia i le ulu le la au. O ina lava e tatia ai. O te le mana o lai mix up le awa o ngor whenga tuai mar whenga fau. Amen. Sa o le atato e vatu le mele no o ta ua sa o ta ua i le aso tofi. Ai o te iloa ele o maua e nisi le winga na mafua ino o whaia. Pa, ino o toi whaalongo ai. Ia e sa o fo'i la tau o le malama. O nei le o manino lo whaamatala ina. Le lala walu toi pai ai. Ia matatou o mai lo le mafua anga o le tatou mata upore nei aso. Amen. E ao na tatou vai tonu ina la fiongo pa ia le atua. O te iloa. Le na tatou o i le tusia numera. Ina ua o ina le sefuluai mataulanga. O le tātou te ilunga o le mata upu o sefuluai mataulanga. Le lava tātou te le i o tu i le afa le taulanga. Sa au tā ua le mata upu le sefulu valu. I le aso. Ta upu sefulu ma le valu. O le numera sefulu ma le valu. O le fa upelua tasi. Le fa mai ele tala le. Fetala inga le ale tu. Mai fa auta foi. Ua au foi na atu i le whanaunga a Levi o lona se fulu o mea uma o i Israelu e whai matofi ono o la lātou ngā luenga lātou te au nai. O le ngā luenga lea o le whale whetā whai o le whaapotopotonga. Amen. No o whai atu le aso le stofile tenei o le atua e ona le se fulu ai. Ai na ave le atua i le au sa le vi wai le mawhaina e alu e tuu le ave lau tupe i le atua. Ai le mana o mia e le atua se tupe lunga le langi. E mana o mia e ana au na lae e le lalo langi le tupe. Me la na fo mai le tala le atua o au e ona le sifuluai. E fo mai e ave fo ina male au sa le vi e fai le ngā ruenga. Ona o sa le vi e le iso lātou tofi. Laua ngā ruru e tutonu le fale o le atua i le taimi nei. Ia, mo lātou o lai full time. Mo le o toe ngā ruru e lai tua i ngā ruenga full time. Fo ia le lalo langi. A laua ngā lulu e tutonu o le fale o le atua, o na whamai le atua, au e te tu ula fua ina le au sa le vi. O lea lai tutongi mo meo sifuluai. Amen. Ia o lea la nau taha uai upfa pena, o le atua na whai na avele polo a inga e avele sifuluai ma sa le vi. Ina ua au wha matala ina le tusia e peru. Ina o whai atu ina au mai e le au sa le vi. Le lau atu e whai atu le mafua anga. Amen. E sao o nisio i lātou e le o malamalama i le wingo lau tala. Ai ao no o wha malamalama. Au ni confuse ai si a. Le no utaha ua tua i nā. No utoe quoting na fwoi upu le lima. I no utoe wha longo ai. E hao na toe tatala le le. Fwoi mai. O i lātou fwoi o le whanau ngā a Levi. O e ua whai le whaiva o si taulanga. Ua poloa ina i lātou i le tū la fono. Ia whai ma lātou mea se fulua i mea. A le nuu. O lātou uso lava ia, a o i lātou fo'i na tutupu mai le tino a Abrahamo, o lātou o le whanau a Abrahamo. Amen, no uwhai atu la ia na au mai e le au sa le vi, le se furuhai i to tonu o le atu la fono. Ok, le ala tue tango tue wha matala fo'i le ia eva, e se le wha mkahalanga ngai ni ti wa ave sei nai o le wingo le tala. O na lena o wha matala ina le mataha upu mua, no uta ua o Abrahamo na faila na se furuai aile i aise meta o se tūra fono. Amen. So, i le teimi o la au salevi, lena whato a au mai, lena au mai eilea, le se furuai a Abrahamo, au mai i to tonu lea, o le teimi o le tūra fono. Does that make sense now? Le winga na laina faile tala te ufa apia ngisi o ufa yaku, yeah, it sounds like o ufa yaku la au salevi, nga faile tūra fono. Amen. Sa o tau ona ye seisi o lo ele o malama ai o te mana o to e fa sa o le leile le faingola utala foi lele o Abrahamo na faila na se foluai ele i faia se tu la fono ono fana naula io mai le au sale vi le se la to tofi na fato au mai ila io le se foluai le na faia Abrahamo no feta laile to ya mose e avil se foluai ma o le ala au mai se foluai ele o se mer tu la fono au mai avea ma meo le tu la fono. Does that make sense now? Amen. So I want to mix up ke o fi ngau se si foi mai le anga le ila usa le vi le
ele faia ele au mai ele faia me ka suai. No, that's not right. Ai ole au sale vi ole mafuanga wala iona ona ile eise tofi lau sale vi fa mai ole atua o sfudwa ia we ave me lau sale vi now o lo ave ma me o tu la fono. Amen. O la tau whanau a Abrahamo, o tā tau fo whanau a Abrahamo. Amen. Ia o leu tei lona o tā ua umam ia I foi upu ia le vai aso lena te nei pa e pie le a le sa or whamtalanga e pie confused. A leu o loa nau ngalu e tula nganga o le atua whamamlama ia te o tau. Amen. Hallelujah. Me fu lo te mana o mielo fa ya tuto te tatalo mai mo fa ya onga. Ine ia ma fai ona. Ia ona lu alu luma ia ma sa on fa mtala ina wa ile te mi fu lo la sa o lo ma fo fa. Ia la alu ala fa mtala nga fu le ki o ise me a. O me fa pena o laina ma vai laina e ta ua tele tu langa ta wa onga. Amen. E o ta to vai tonuina le fina ngalo le tu o le fu wa ila. Na fights for why it was pre-law. Ele fail tu la fono. So e fai lai le teimio le tu la fono. Sa fai tu ato le tu la fono. Na fai le teimio le tu la fono. E fai foi le teimio no umar tu la fono. Thinking of Amen. O le tele la o le tasio o mata upu e ao o na wha malama o na to tele nisi pe o au to inga le e iau. O te ma tele le o ngā paulo. You know, o kere ma kere ya o nga tantonunga. Ya a ang ko sui ro ko ngi ko sui ka se me kere fifia e se me ko e se me ko nga fi e o fai ka o ngi o le o nga le a paulo e ko sui ngi la o nga. Why? Because I read to understand. I don't read to argue. Yeah, o te fai tau ina ia o ngal tu spa ia te au ma faile me la ya o ma o ma tu sia mo au. O la o tu langa lau tātou wa onga mele nei, ele o se awa onga se e kalesia fo ile le o le a tātou te o a tātou tu spa im tātou a mai. Amen. Me se lava lam tā upu nei. Amen. Hallelujah. O le awa onga Paulo, e ele ministry a Paulo. O le ministry le telen fi nau mai e nisio I lātou ele whaia ni a lātou sfuruai. Foi mai, ele I wha amalusia e Paulo se sfuruai. Amen. Hallelujah. Ai aune ngalo ya tautou. E ele ministry a Paulo. E ele ministry a Petelu. E ele ministry a isi uso Yesu ma uso o Yesu. E ele ministry a le ekalesia. Ele na o Paulo tonu na foi. Ir tangato lea. Se apostolo. Amen. E iei umala. E iei umala wala o tusipa ia. Ele kasi se foi upu. Ma ele tasi foi se tangata na tonu. Na sa tusia ma amfatino ina. O le ngalulu e umala wala tino ke riso. Amen. O tova aie ese Petelu, ese Ioane, o pekelu e peye ese lo natula. Ese fo natula o Ioane. Amen. Va ai foi nei I tu single tu spa ia. Ese umalava o Ioane te va ai pe soft le o Ioane. E ke va ai o nga Paulo e pe e a foi. O le tono le o Paulo e pe e a foi. Ma lo si le tono le o Paulo le tele ona tusi. Amen. Ai o te fiatala noala ile asona ile ministry a Paulo. Ono o le fina wa ile to atele. Fa apea ele I faia ele I fa malusi e Paulo se sfurua ima I lana ministry tato o mo mo vai po o le alo na mafuanga. Amen. Hallelujah. Tato o ile tusia le tato tala no I se fulua I mataulanga le lava tato te sfurua I malama le mata upu. I tono le tusia mo ko ni tono na mata upu iva. O te loai toi fo yo I toi mta upu yo umai toi fa longo ai ma write down notes ma vaenga I ma faiona e malama I le fiong pa ia le tua. Amen. Ala fa solo tatu prokalami. O le ala wo o ma tatu fai taunga I le fenga fo. O le tele yo tusi no tala no I verso le te nei. No fenga tuai. O I le tala no I Paulo mo koi quote Paulo vaenga I na tatu reading ai fa tau dis furua I Fa meno le tala Paulo, le tatu wo analyze le tusi a Paulo le sa ave I a Korinito. Fa meno le tusi a Paulo a Korinito, o te le se apostolo ea, o te le sa o loto ea, o te le iwa aia ea Yesu ke risolo tātou wali e le ola unga luenga ea o tou I le ali. Ok? O le meta o le apostolo, o le qualification ne o le apostolo, I le tantonunga tangata iutaia.
Ma le o ngā whakiwisiano tono iutaia, o le lātou tatonunga, o le apostolo, o le tangata na vaai a Yesu. Mea nā la ina tā ua apostolo to sfumalua, lātou na mafuta ma Yesu, o lea fo ilana foi mai Paulo, o fo mai, o te lese apostolo ea. Fo mai la ia, o te lese saoloto ea, o te le iwa aia ea Yesu ke riso lo tātou wari. O lea fo eta mawhai Paulo ia tau mai tangata Korinito, o ia o le apostolo awana va ai fo o ia ile li, le na va ai le vision. La lai fo ia tu, Paulo ia tu mai o ia o le apostolo. O lai qualify o ia ngā luenga fa apostolo. Asea, ona sa va ai a Yesu. E pei o le tatonunga lea, o le afoi. Fa iutai o tangata lea laina fai e Paulo le tala lea. Ona o ia na va ai ile li. Fa mai la i o le tala, o le fai upelua. Tu uia nis tangata o te se apostolo lava ia te o tou, a wā o le fa amau fa ilunga, o tou o lou apostolo i le li. O Korinito, na whaatuina e Paulo po o Paulo lena, o le tala le. O lea lai tala noa Paulo ia ma whaamalo sia i le au Korinito. Luna apostolo ia te i lātou o lātou no, o ia lena sau ave le tala le iai. La lai wha mai, o ha o le apostolo na ringa Paulo Yesu. Amen. Wha mai la ia, o lau le nā tali i e whaamasino mai i a te au. E le o ia mātou whaitalia ea ona a ai mainu. O le ua tala noa ia Paulo i le tau i o ngā ruenga. O le ngā ruenga Paulo, o Paulo no o ai le tala le lei to tonu o Korinito. Ai le mea lau tupu. O le mea le lau tupu. I to tonu o i le vaenga lea. O le ua tau mawhai Paulo e tala noa tui i. I le whai upueli ma wha mai. E le o la mātou whaitalia e a pe mātou te whi awea ai se tua whawhine o le awa pe o apostolo uma mauso le li i makefa. Ma fua o na whai e Paulo le tala lea o nawai o Peteru. So se teimi alu i Peteru e alu e la hunga i te tono Korinito, lai ta ua lai tono tu se ngā ruenga. E o lau vaenga o apostolo o Peteru whaatasi e ma foi. Mauso le li apostolo e o ma ave ala to wava ai a o ina o ma ave ala to wava e to tongi le e kale sia lai o na iai expense la vaenga ia pe to tongi le kale sia pe telu molona to lua to tongi le me no foi ia ma va ai fa le lei ma fa fanga ma to tongi. O lea lai tala noa Paulo i, ma tau to tono le au Korinito, ma fai ai, e le o ia fo i o se apostolo. O lea tau ma fai pe e to e tau iai, e o fo ia te e qualify o i o le apostolo ona na va ai i le li. Le wo o mai foi upe lima, foi upe fafa mai, e le o i mātou fai talia ea ona a ai mainu. O lai lo e Paulo lana ia ta tau, e ma fai ai ona ai mainu ona o i o lea, o le tangata o le apostolo i au Korinito. Ai le o totongia le au Korinito i a Paulo. A lai totongia Korinito isi apostolo i o atu, ma la atu tai to o lua. Le o atu e minister. O la lai va ai e, lai kokongi le kalesia pe fo le teimi nei, le a amalanga mai se fai la haunga, ma la atu tai to o lua. O le tofi o le kalesia le sau e o mai ai, o tau e va ai le au na le atua to te tongina, lona pase se sau ai, to te tonginga mea foi. Ia le mea no fo ai, ma tutongi pe ala haunga. Ona foi, e le o fai ngā ruenga full time, o la tau ngā ruenga le fai. Lea lai wha maritala Paulo, e le o la mātou whaitalia ea, pe mātou te le whi awea, ai se tua whawhine o le awa, pe o apostolo uma mauso le li i makefa. O le tala noa ai e Paulo i, whai mai ai, e iai fwy ala ule i ate tau, e pe o la uvahenga ia, e o ma ave ala tau tai tōrua, a lai wa ai le kalesia, lai kausi le kalesia, lai to tongi le kalesia expense. Whai mai la ion whai upo e wha, pe na o i maha ua mapa napa, o le sa whaitalia ea ona tu o ngā luenga whaaletino. Amen. Te mana o le lau tatou woe wa ailenga le afoi. Le nā turo o Paulo. Ono o Paulo. O apostolo uma lava i tono tuspa ia. O le teimi o ia launga. E totongi. Mea nā le la na whai e Paulo le whai upe lima.
Matala noa Paulo, o ia fo la aposkolo, o la ala le se sengo, i kokongi si aposkolo, ai le konginga la umpanapa. Amen. Hallelujah. So le ala tango Paulo fa matala loa la i le ekalesio Korinito. E fo la na ia tau. E pe fo la ua, ele ala ule ya tau e vako ni skangaka ili ngaluenga i kaunga nga o le ekalesio e kokongi la tou a lulu watu tongi la ua. Fo mai la ia, pe na oi ma ua mapanapa. Ele sa ma faitalia ea o na tu o ngā luenga whaale tino. O lea fo na tu ua e paulo mapanapa la ua ngā luenga me ola i la ua. Ai o e tala ili tala lei, ai ai la le me fai e paulo. O paulo malana ministry. Ele i fai e paulo me na fai e la au apostolo. O le au apostolo umalava, a o e fai le ngā luenga. Pe o e tala i. E tutongi, a o paulo. E ila na pisinisi. Le la tatua atu eva ai le pisinisi a paulo. E tonu le... I luma le mua Korinito. Mua Korinito lo mta upo e wha. Tato fai tau fai upo sfuma lua. Amen. Let's pick up from verse 9. Whamatala Paulo. Awa olo umanatu wa tuuina atu i mātou le au apostolo ele atua ia muli pei oe ua tō fia i oti. Awa ua vea i mātou mataanga i le lalolangi o angelu atoa matangata. O loo vale lea i mātou ono o keriso, a o outou o loo ata mamai i a keriso. O loo vai i mātou, a ua malolosi outou, ua mamalu outou, a ua faale tau o loa ina i mātou. Ua o mai le nei lava i tu aso, ua mātou fia ai, ma fia inu, ma ua le lava, ma tau fai tuina, ma mau solo. O lo o tau ti ngā i mātou o ngā lulua i o mātou lava lima, o lo o anga teleina i mātou te upulele atu, o lo o sauaina mātou te ono sai. Whamele tala Paulo, o le ngā luenga lea lui Paulo fa apostolo ono Paulo, o le apostolo ono ese. O le ese senga o Paulo maisi apostolo e toas fulma le lua, apostolo ia Yesu le na, the apostle of the Lamb, o la tona, o Petelu le na, apostolo tono Israel. Tangata Iutaia. O Paulo, o le na tō fia monu ese, le ei tātou. O Paulo la, o le tātou apostolo. O Peteru, o le apostolo le na tō fia. So se teimi leo mai apostolo ia. O le to tongi e Korinito. Pe alu Paulo e la unge Koriniko kokong, ia foi pekelu e kokong. Le laku Paulo e le kongia. Amen. Lea lai ave le tusi le tala no ila Paulo ila mata upu lea. Fo mai leo Paulo ile tala, fo mai tala Paulo. Fo mai ono o io le apostolo i tangata nei. Fo mai o lo o tau ti ngā i mātou o ngā lulue i o mātou lava lima. O lo o ngā lue lava Paulo i ona lima. E tau mawhai Paulo e kokongi longa ia pāse se alu ai. La lava o kusor ko ai ngā apostolo le i Paulo. E le i faa moe Paulo i a Korinito e totongi ngā ia. Ona o tau mawhai o Paulo e avertala lei na alu a Paulo e ngā lue i ona lima. O le ministry le a Paulo le tala noa tuai. Ai tātou whai tau pepe ai se alo na mafuaanga. Amen. I tono le mua te Salonia. O tusi a Paulo mua te Salonia o lona mata upu e lua. Foi upu e wa. Le tusi a Paulo i foi mai. A wale au soe, ua outou manatua la mātou ngā luenga mamafa maletinga, a wasa mātou ngā lulue ai i le pō atoa maleao, ina ne i mawhatia so outou, na mātou tala i atuai i ate outou le tala le lei a le atua. Fo mai le tala Paulo o ngaia, ngā lue le ao atoa male pō. Ina ne i mawhatia, ele i manao Paulo e avese avenga i o i le ekalesia. E totongi na ina ia mawhai ona latu e launga. O le loto Paulo, ia mawhai a ona ngā lue anga ia, i le ao ato maripo, e maua tupe e alua i ea. E alua i avertala lei. Amen. Tato o i le, you read the context, guys. I tutonu o le lua te Salonia, o lona mata upu e tolu, foi upu e fitu mariva, anga i le iwa foi mai. A wā outou i loa lava, e tatau ona outou whaaoa o mai i ate i mātou. A wā sa mātou le a mio whaapi o pio ino i ate outou.
mātou te le ai fua fo i se mea e aia se tasi. A ua mātou ngā lulue i le ngā luenga mamafa ma le ti ngā i le pō ma le ao, ina ne i mawhatia so o tau. La lava na whai ngā luenga paulo ia, e eile pisinisi a paulo na whai. Ne la kako o koe pole alanga pisinisi nga whai. Whamai mātou te le ai fua fo i se mea e ai, a se tasi, a ua mātou ngā lulue i le ngā luenga mamafa ma le ti ngā, la e tala no i le ngā luenga fo i le whaare tino, ngā lana a. Whamai, i le pō ma le au, ina ne i mawhatia so o tau. E le inu, ua le ai sa mātou pule, ai peitai, ia ave i mātou ma wha o a o ia te o tau, ina ia o tau wha o mai ia te i mātou. O le whaata i ta inga na ave paulo i tangata ia le alai na alu paulo e ngalue. E le i mana o paulo, o ia o le apostolo o nuu ese, na tango paulo whai le whaata i ta inga mō tātou umalava. O lea, aua ne e alu e whaile ngā luenga lea tua, ono le tupe. Amen. Aua ne e avese avenga mamawha i lungo le e kalesia. O le whaata i ta inga lana, paulo lena, sau paulo ia, sau paulo i le whaatino ino lana ministry, e whaapena na maua le ava noa na ngalue a paulo i ona lima. Na whai e paulo, e tau ma whai lava paulo, aua ne i avese wha mamawha ia. I e kalesia le alu iai. Au ne e mix up ina le tātou mta upule ma mta upule na ono le fa solo tātou awa onga e te malama isi vaenga le mafua anga na le una fa tino o le lai tala no mai paulo i ma fa manino mai e paulo lona fa na lo ta inga i lona loto e mafua i nanga lua i le au ato ma le po. Amen. E le o lai fa pe ngisi o lai kala ngo paulo i le au a ko mar po kala Yesu. No, o lai ta no paulo au mar po, o lai alu ea e nga lua yo na lima ina ia maua le tupe e alu ia tala il tala lei. Amen. Se va ile loto tangata le o paulo. Amen. That's why ele no fia ya o nga paulo o umona tusia. Amen. E sa o le motive ala ina fai, sa o le nganga ala ina fai se mea. Amen. Hallelujah. O lea lai ave le tusi lea paulo ma wha matala i lea. I lea koe nito alo te au maia nisi o mauia e tau to ia te outou leo paulo sa ngalue i ona lima. Amen. Na ngalue fo i paulo ia. Fo mai la i o le tala, tatu o le tusi ngā ruenga. I tono le tusi ngā ruenga. O le tala lea paulo na whaile au e feso. Amen. Ko ngaru nga upo ko fenga nga kuai i le tala e tu se ngaru nga lo mta upo lu se fulu fa upo tols fu mar fa to pick up verse 33 for my no ole mana o se a rio po o se auro po o se ofu o se tasi o tala le apolo le fa ya efeso for my wo to wi lo foi sa au na mai nei lima la ta no paulo yona lima i me tātou i me tau i lo tino a toa mai sa ya te au o le alava kala ngoa paulo fo mai paulo o tele i manga o se a rio po se auro po se a po se me po se ofu me se kasi o ulima ia ngo ngolue ai o ulima ia nga kausi e ulima ia lo tino nga kausi fo ia ulima ia kangaka yo ke au mai man tu auto hele te mina mana oi paulo sa panapa hele te mina mana oi paulo ya timoteo o nga lima lava o paulo nga kokongi au nga nga ke avatua le la tala no paulo le tala no paulo ya efeso matau yai o ke le ia manga o se ario ke li manga o se mea au lima ngenga le nga kongia ngo nga lue kausi au mo owa fa ofu au ia le tala no paulo i fa mai la ia o o fa ali atu ia te o tou me umalava ia fa apeo no tou ngā lulue ia feso soani ie ua vai e tatawai ma ia o tou manatu i le afionga le li o Yesu na fetalai mai ai e ia e sili le manuia o le na te foa i atu i le manuia o le na te talia mai. Amen. O le ilo e paulo o le nanga lue o ia le na whaia mea ia o le fo i la manuia e a paulo ia ono o ia sili lo na manuia no le foa i paulo o wale misi le manuia e feso le la misi e feso le fa manuia nga lea
Ona ele o fo ai tangata Efeso. Amen. O laita ma fai Paulo fai le fata ita inga mo tangata o le atua mo fai fe how to do ministry. But that doesn't mean o le atao fia I fo tangata o le ekalesia. Mai le fai o le la tau pito la o le va ai o le au na le atua. Ele fa pe o le ale mana o le au na le atua la kwa fai fe au ia la unga. Ele o la unga nga ye o se kupe ala ngofo ya le si ngale la kwa loku ya umale alu. Ai le iso na sao le au na le atua. O le mea na le tamo fai Paulo I tau I o, e le fa pe o laia, kausia ngaia, ai la avema excuse te o tau. Amen. Ai ono o fa tita inga le au mai Paulo, mo tangata ngā lue I au na I ngā luenga, e auanga I feisa ngā luenga o se kupe, alu e ngā lue. Le la tala no I Paulo I fa mai la ia, ua mawai atu ia upu, ona to o turi leo o ia, mata talo fa atasi mai la tau uma, ua fetangi si tele I lato uma lava, mafusi ia Paulo ma fea songi ia te ia. Ua siri lava lo lato ti ngā I lea upu ua ia fai atu ai, lato te le to I loa, ona mata, ona mamoni le I lato ia te ia I le va. O lea la alu ese mai Paulo mai Efeso, a lea la ua uma makala koe Paulo le mea lea, fai Paulo, o kele I manga o se alio ma se ulopo se ofo lima ngei, nga kausia lo kingo fa kasi makangaka o maya o kausia lava o le nga penge fiki le ekalesia nga luenga Paulo le ai masemia le ekalesia nga faya Paulo le ala o fai Paulo fe ka ngisi ro ange ko fusi sorry Paul la u fa ma vai foi au kalo fai si foi au la ko ya lu foi au o mano kai min mako ekalesia le fa ko akangi ke muni a ke mi a ko lava nga is foi au le ai masemia le nga fai ai te kala ngole ko le oli ia le la fa ma vai fi au e ai ku so le la vo wo ku la fa ka ngisi fo le oi kala fa si fi au e si fi au si fa le ku fa ka ngisi ai o ki ase furu di maka usanga o nga lu si fi au kon le kalesia le ai ma se alo fa ia ale fa ko akangi ke muri ya fa penga umal mereka ngoi Paulo I ia o le la ave Paulo so le te la tu va tu le ministry ya Paulo ale ina ia tātou ngā lue o ngi kako pe o le Efeso sko fai au va ai le au sale vi I tu tonu le o to mana tua ia tatu oi le tu se ngā ruenga tu se ngā ruenga e sfurvan to tonga fa ali tu te o Paulo na ila na pisnisi o ia o tangata fai fale ie o lana lea ngā luenga sa fai e mau ai tupe. E tau mawhai Paulo e tau siai, sa fai la lana pisinisi o fai fale ie, fa tu fale ie, le ta ue tonu ie, fai tau oi lunga atu mai. Ono ua, let's go pick up from verse 1. Mai. Uma vai atu ia mea, o nā luatu ai lea o Paulo nai Atenai, uo o I Korinito, wana I loa fo I le tasi tangata iutai o akula le ingoa na whanau I pono, na sei sau mai Italia, malana a va o Pisila, a wā na poloa I mai e Kalautio, I o ese atu I Roma tangata iutai o Malava, ua luatu o ia I ate I la ua, ona ua tasi fo I lo lato faiva, ua nofo o ia I ate I la ua manga lue, a wā o lo lato faiva le fai fale ie. O Paulo o le tangata fai fale ie o le lato faiva le o le ala le mea ringa fai fale ie I te tonu foi o Paulo o lana lea ngā luenga lea le ngā kalangoa Paulo e ngā lue I le ao a toa malepo e alu koa inga o la lave ngā lue Paulo e whaaku fale ie o ke le ropo la me le whaaku fale ie a o lana lea matau foi pisinisi sa fai e mauai se tupe e tā la I mawhawhanga I tangata le inei le la e fatino ino nga luenga Paulo le ka ko ke fa pea ai nga se e Paulo I lau fau malu fingola nga luenga no ele os tangata nofo o tangata sanga lue ai ele ngata sanga lue Paulo o le mana o Paulo e ta o tu le au Korinito o le nganga le o Paulo le la tatu tano ai ono le na utal no le tusi le Korinito ile aso ale o tele analyze na pe o te breakdown inga pe o le aso nei I tu tonta tu e fo ile tu se Korinito le la ua eva ai la mata na make sense I lo mafau le mafu anga na laina fai e Paulo le tala lea fo me le tala Paulo a fai ele o matou fai talia e pe matou te a fe ave ha I se tua fine o le ava
Pei o le apostolo uma mauso le alii ma kefa, o le tala noa Paulo, so se taimi lava e o ai, apostolo e totongi e ai, e tangata le apostolo, to e totongi matai to o luo apostolo yo atu, leo atu whaatasi. Lono winga, e pei uma le ekalesia expense ala vahenga ia. Lono winga, a whai o manatu ko ekalesia i se whai launga e alu atu, aua ne ngalo ia te outou, o la outou mata whai oi, e to tongi lea, le ngata o le whai whi au, a whai o atu nofa se hotel, o le mea le nato ekalesia e whai. Amen. A wato te wha moe ko kongi ar whai whi au, ia longa ia ngofuanga e ngofuai. Le ai, a outou manatu e vatu le au na le atua, fai o le au na le atua e le o isanga full time job o la e alo e whananga lue ngā le atua o outou na le ekalesia o la outou na mata whai oi e le o se mata whai oi le nā whai whi au le to te wala au lia. Amen. A o leo tala noa uia le ministry a Paulo le ala e tala noa i Paulo i matau i tangata nei Korinito le mea lai misi me leo tala Paulo pena oi ma ua mapanapa le sa ma faitalia ea ono tu o ngā luenga whaaletino. O ai ea se alua e i le taua, ai le tauia, o ia. O ai ea se na te whaia se tōvine, ai le ai i ona fua. Po o ai ea se na te leo ina se lafu mā moe, ai le sua susu o le lafu. Amen. O lea ngā luenga si whaiwhi au tō e kālesia. Amen. E ta tauna to tongi. O ai e whai ngā ruenga ai le kokongia. Whai ngā ruenga fua. No. La hefa me le tala Paulo. O ai se anu taua ai le kokongi. O ai se eva ai le lafu maa moe ai le ingu le susu o lea. Ai le ingu se susu. E ka kaunga ingu. Amen. O lea lai tala noi Paulo i ma tala noi lau koe nisa whamela ia. O te whai atu ea nei mea i upua tangata. E le o whai mai foi ea le tū la fono nei mea. Awa ua tu sia i le tū la fono a Mose, aua e te fusi le ngutu o le povi a o soli e ia saito. Amen. O le wingo le tala le aua te fusia le ngutu o le povi a o lai soli le saito. O le povi o lai ngalue. O lai ngalue le povi e soli le saito. A e tango lai fusi le ngutu o le povi a lai soli, e le fia le povi lana mea lai fai, e sea, ona ele o mawhaina ai le povi. Ole e mafua ona fia le povi e alo soli le saito. Ongo lai ai le nguku le povi, o lai whelua ai le povi ma ai. O lai tausi le le povi. O le mafua anga fu le nai le ina malosi le povi e whaila na ngaruenga. Ongo o lai soli le saito ma ai. O lai ai mai lana ngaruenga lai whai. O lai soli. Ma ai, fo mai le tala mos, le tula fono. Aua le fusia le ngutu o le povi. O lai soli le saito. Esea, au e te tango o la fe o la nga lua le whaiwhi au. Au e ke ka o fia le whaiwhi au mai o na manuia. O le manuia nei tono le kalesia. Ave le whaiwhi, to tongi le whaiwhi au. Ia, e le o whainga luenga fua le au nā le atua. E ta tauna to tongi. Yes. O la nga lua le whaiwhi au. O le fia fo i o le whaiwhi au nga lue. Pe ava ai mai o la avatu le tupe to tongi ai. I o le mga kua o koe o la fua le pao al whaiwhi au. Amen. O le mea lana au la fa martala tu spai martala Paulo mai awa u tu sia i le tu la fo na Mose au e te fusi le ngutu o le povi a o soli a o soli e ia saito so o se taimi lave soli ma tu o to le povi a o inalu e fusi le ngutu o le povi le taimi alu so tu sina ina le pala ai a ho ona lu soli le saito foi mai ta tala le ngutu. O lala e alu le povi e whai anga luenga. La ku le povi wale, la fia kwa le povi la avo le vai kong boi. E le vau, ai aku le vau. Lala e ai atu le saito. O lala e fia whai lana nga luenga langa lai to tongi na ia. O lala ve soli ma ai. O le ala mga ko ingai whai whea. Wha langa mo ngai whai whea. Au le fia ngā lue ai. Pe a whai ngā lue ai le to tongi ina. Ai le va ai le leia foi. Nena si fa ka si ka avale ma ngi si fi au si enjoy si fi au nga ka avale. It's nothing wrong with it. Le fa manu yanga le tua e afoi. E wana ele au na le tua. Halu a e fi se me le fa ka usanga fa sang ka avale po se me le e fa to. Tau si le e sea. Ina ia fia o yela na nga ruenga la fa. Wa le melenga. Wa le nga le fia la u nga fi au male o su al kuspa ia. O nga ele o fa nga ruenga le ka le si o le ka si o la to. Which is o nga ruenga te tau na fa. Lea lai tala no ai Paulo i. Amen. Whamela ia. O povi ea,
ti to lo to fa matala me lo ifu mai o povi e manatu i ai le atua po ua na o le feta lain pe ua na o le feta laia mai ea ono o i tatou lava e maafua ona fai le povi ma faataʻitaʻiga ono lae tau mafai ia le atua e taʻu mai e o foʻi iā te tatou tagata galulue e se o sesi lava o tou manatua le matai o se fulu ma luka se fulu na e tano ai iesu fo mai e tatau le taui i le galue so o sesi lava e laugaina le upu o le atua so o sesi lava e lulu si vaaiga isi ministry gai ke alu i luga gai isi ministry e lau uso nai te vaina avea ma faamanuiaga se lagolago support amen kau kipi lau hausi ma lau loto e lesi aso o lai fanga lo nganga fa manuia na ministry na yuso na po ai lava na ave ma fa manuia ngai lau ministry ya o em lo langa ave ye ila no la a wote fusia le nguto le povi ala ya soli la inga ia fia fo fia fo i la to e fai amen fai e a foi o le manga o le mele o le full time o la to o le taimi la vitu tilang longo ngai e va ile le la pongi makalo kanga kasia o no la ui lo la ua fai to tongi la to pili to tongi la o full time no okay le la o le ko iskali ya study ya kuspa ia vea le ministry name fa manuanga o la ua ngalue fai me la to ngalue nga fa le nganga ai fa fanga to tato fa le tino amen lango to tato manuio le tino amen hallelujah o ke o le fia falongo le si o ke o le fia falongo so me o ke le fia fanga o fia fai ngalue ngale tua a me o tu la fo ina ngalue ngale tu mai ono o tatou fo i o tu sia mai ai au wa e tatau i le na te suatia le ele ia suatia ma le faa moe o le solia fo i saito ia solia ma le faa moe ina ia maua le mea ua faa moe i ai a o na e ngalue i le saito e ma fuona e alu te ngalue ina ia e maia le fua po o le taui amen wo e ko inga i kalo e ma fuona e alu to le ko ngā kalo fatoanga a umana to e te manao o ina fua mai e to tongi oi asea e kokongi le afurenga e alu ke ngalue ai le ai se ngalue e le tatau on tongina o le mele wala i ona tau mawala lo ina le ekalesia ma upulanga i asea o ma kwa maki kiva fo ele ekalesia ona ele o I think ola milionge i se ekalesia le kongi le fefea you know what I mean o miana le fa matala ma ia apostolo fo mai la yo foi upuea foi upu sumatasi fai o ma to lulu watu ma o to me fa le nganga o le mea tele ea pe ma to sele mai ya o to me fa le tino pule isi ya te oto ele sili e ona pule o ma to ai le faia i ma to le na pule ua ma to o ono i mea uma ina ne i mātou tu ina atu se mea e whaalave ai le tala le lei i a keriso. Amen. E se le mana i o le loto Paulo. Amen. Te loa peno whatu ha o lo inka lesi a o ngā Paulo. Amen. Po le a lava kelo ngia o nga. A e whaitau nei le tustu singa lea Paulo. O le ave uma e Paulo e le i whaasaina e Paulo res furuai e le i whaasaina e Paulo taulanga. Right? Ono o Paulo, ele ono o ia manutua autou, o sfurua i mataulanga, o mea ia na whai e tutonu o iutaia, o tangata o lai lama i le sfurua i mataulanga, ina ua sau Paulo i tua ngalue a Korinito, o tangata onu ese, right? O tangata onu ese, ele lama la tau le sfurua i mataulanga, ina ua tupu le lama mo la tau loa, o la fo e tu si el tu la fono, e tatauna ai tangata i ngā lue tono lea, mai oi lea, mai mea vatu le fale o le atua. Tatauna ai. Wau tau i loa i le tusia ngā luenga i le amatanga lavo le ekalesia. Have you see? Ngai whaitau ai. Foi mai ina ua, le ngata i ua tupu ngā luenga le atua, ua tupu fo i le tamao a inga o le ekalesia. O ka ngaka whaakau lako whangua, they cave. And everybody, tangata umalama nei totonu, o le au whai ngā luenga le atua, le iese mena lekai, ele ia se mena mativa i tangata o lea. Au ona lea tuasea. O lea ngā lulu e wharikala lei. Ale whaitau tusia ngā luenga.
and make your own judgment. Ile mena tu fatu te oi, la sa to tongi. Lana tau wia ele atua la tonga ruenga. Wa ye ni. Ala no mana o ina le ta upule, ina ia fata atia le lona fata atia le tulanga tau ona malama. Ina ia awane I peno fai atu, so se taimi lava fai tātou awa onga, ono le taimi le nei, o le u tātou tala noa lava le mea tau suruai male anapongi, o ia suruai male tau langa, o le mea fura na lai no au mai lava foi upu mamata upu fa tau wai. Amen. A tonu e turona ia o ongo kere koe a oa, a koe fu kalango I le faith, ia maisi mata upu iele I o tātou awa onga, pa o leo tātou iloa, o le tala noa mai le atua, o na ini se fai mai o le furua I o mea ale, at kula fongo, a le na tātou fai tau wai le tūla fono I le vai aso le astofi, alo mai moai, le ala u koe quote Paulo I, fa melo le tala Paulo I tonu fai upu le a sfuru mai, tau te leilo ea, o e ngā lulua I mea pa I ala tau te ai I mea mai le malu, o e auna I le fata fai taulanga ua la tau tofu I tu faanga faatasi ma le fata. O le ale malu le tala no, o inga ngā lulua le malu, la tala no I le au sa le vi, le malu le na fai e Solomona I ona le na fai e Solomona. It's not talking about the le fale feta fai. O le tala no I le temple. Le na ngā lulua le au sa le vi, le na le ano tatu tano le stofi le au fai pese tangata tu e whaafeloa I tangata e to tongi uma I mo meus furuai. Le ala e tara noa Paulo, ma ai mai mea I avatu. Le leile avatu tangata. Le ala e toe quote Paulo I le vaenga na, fumelo tala Paulo. Tau te leiloa ea o e ngā lulua I mea pa I ala tau te ai I mea mai le manu. O lona winga, o laia e o Paulo, e whaine mea tau furuai. O lai fai furuai tangata, e tatau na fai kaufulanga ai ei Paulo. E le oa, e I la ave e selta tonunga le fai mai, o Paulo, e le o wha malosi e Paulo si furuai. No, a lai manino le la o ngā Paulo, le ta ue Paulo ima koe quote Paulo le foi upu mai le tū la fono, e o la foi e wha o ngā, o le se furuai la, o le mea I tū atu le tū la fono, na fai e I le taimi o le tū la fono, e fai a fo I le taimi o le whenga fau, le tano I Paulo I. Amen. Fa mele fa usuma le fa, wa fa pe fo I le polo I ngā le ali I e fola le tala le lei, e maua mea a le tino I le tala inga o le tala le lei. E tā la I le tala le lei, o le fetala I ngā le atua, e tā la I la tau le tala le lei, e sele mai manuio le tino sea, ono o la tau le inga la tau o la tau full time le, o le launga ino le upu le atua. Amen. Fa mele la, my favorite verse, kele o favorite verse, he mai tala Paulo I, a o te le whaia se mea e tasi o nā mea, o te le tusi atu fo I nei mea ina ia whaapea o na whai I a te au. A wai le ina o woti, ai le anga ina whaalea o ngā ina e se tasi lo o mita. Amen. Le utoe sam apa ato I e Paulo me mai Paulo. E le olo na nganga e kusi aku mea ia makoe a vaku makoe kau waku sfurua I ma kau o kongi o mea. Mai Paulo, o te le o tusia atunga nei mea ina ia o tau whaia. Mai a te au. Fa mai Paulo, e le o se mea ngaonga whaia e ka o fiangi sfurua I pe ngaonga whaia pe ngā alanga koe kanga koe wha mangaku sfurua I nga ia whai sfurua I to ia te ia. Amen. Ai fa mai tala Paulo. Mai, a wai le lei ina o woti. Ai le anga ina whaalea o ngā ina e se tasi loo mita. Amen. Tātou whaahau pēr lai lalo tātou whaitau ono le sumalifa mai. A wā a whai o te fola le tala le lei, e le se mea lea o te mita ai. A wā ua le ai sa u whaitalia I lea mea, o I tā lofa fo I a te au, pe a o le fola ina le tala le lei. A wā a whai o te whaia le nei mea male loto, o ia te au le taui, pe ta iane. A o le whaia male loto, o tu ina mai ia te au e whai ma au na tau si mea. O le nei, se a ea lo tauki. O le nei, pe a o fola ina atu le tala le lei, ia o avatu le tala le lei a ke riso ma le le tau wia mai, ina ia o le whaia la upule I le tala le lei. E iai le pule a Paulo I le tala le lei. E mai Paulo, o te le o whaia le pule le na o le filifilinga Paulo I lona loto. O te le o, e le tutusa la Paulo ma petelu ma isi apostolo. O isi apostolo, a ola, e totongi la tau. A o Paulo, a alu, na filifili Paulo, a ua kongi a o le filifilinga Paulo I lona loto.
o le mea lana le. Amen. Aua ne o tātou whai mai, wa ingi se whai mai, ia langa o ai foi. O Paulo langa, e i whaamalosia e Paulo ma, na e whaamalosia e Paulo i lunga. A o le whaamatala whaamanino le e Paulo, lona le whaino lana ngā luenga ma le mea na tuu e le atu e lona loto, ma lona loto, ma nao na ia ea, ngā lue ana ia i ona lima, ina ia ma awane i wha a foi, wha tauleanga ina le tala le. Amen. Ai ma fai ona, fai lava na ia pisinisi mo ia na tupe ma tala i tala le. Lero lai o malo i fai lona tala na Paulo. Foi mai, ina ia o le fai ala upule i le tala le, ai eila na pule. Amen. Ai fili Paulo, ea, e fai na ia ngā luenga lea, ono lona manatu i le tala lei, awane i avea se avenga mamafa. Man, ese le meta utia o lea, o le whaonga ina e lea tu o ne, su enga kaha i o Paulo ngi kaimi kongo o ngā luenga. O te le o, au maia la Paulo whaapea o whaalea o ngā ia, o ko ngia whai whi au ma mea, ia kou pe o Paulo, kou pe o, ese a Paulo, ese ia fo, teimi nei. Aua tātou te whaia whaapea nā ono lae, ele o tāo fia e Paulo, le mea tau sifurua ai ma le mea tau tau langa. Laifa mai Paulo te tau na whai. Pe atu e wha upu tala na ilunga atu na, mea nai alina tango koe quote. Whamera le wha upu suma iwa. Awa e ui no o sa o loto mai tangata uma. Ua wha polonga ina au e au mo tangata uma. Ina ia atili ai ona tu o tele o te maua. Si, ole, le wato e tau mai Paulo i. Whamai o ia lava i uinga sa o loko. Ai ngā kangoanga ia. Koe whaapolonga nga ia, ina ia ona mauani tangata se tele. Amen. O le filifilinga Paulo i lona loto, na ia whai ai. Amen. Na ia whai ai, ai peono o whai atu. I lea awa onga uma Paulo. Whamei Paulo, e ile mea tau lea. E ila na pule whaakiusiano, o i wha le tala lei. O i o le apostolo, so se whaife au, e ila na pule a la unga, o lana ia tatau, hei, e tatau na tutongi au. O a o le whaife au, tātou e kalesia, o lana na ia tatau. O le mea lana lai tara no ai Paulo. Ai Paulo mea na tue au mai Paulo, o lona ia na lauta inga, awane i tauleanga ina le tala le lei, pe awane i wha mafa i lungo tangata i alu nei, alai manao ana ie ngā lua i ona lima. Amen. So, o le te whai tau i le whianga ingo fau, o nā lau a watu wha manino ai, ia le tūlanga o le ministry a Paulo, ma le tūlanga nai ai, o le na au mai e Paulo, ma tu au mai e Paulo, au apostolo, ia mai lātou ia le sa, le lātou te ngā lue whātasi, ina ia mawhai o na auange i kaulanga inga ia la fo. Auange i kako whai mai o skamo o Paulo, ele ngā kere i whaalea o ngā ina, e lona mafua anga, o lana lava ministry, ma le whaatino ina. O le ministry la nā Paulo, le tele no inka lesi le whainga e Paulo o lana ministry. A whaila e te whaalongo pe te alu tau e kālesia ma atu langa lei nei, e te tauna whaila o se fulu hai ma whaimea na whaasino atu e lea tu e tono lana fionga. O lai wako e koutu uma e Paulo le whenga inga tuai. Amen. Okay, ono o Paulo lai tanoa mai, o mea nā lai e i whaamanuianga le tātou tanoa e la stofi. Amen. Hallelujah. Ia nā o toi apa i tue nā e toi a watu ia le tala nā mo toi ena lai sina le tusi le nā a Paulo le tusi e Korinito. Ina ia mawhaiuna e malama i le winga o le tala a Paulo ma le loto nā la ina whai e Paulo. Amen. Hallelujah. Whamanuia le tua ia te o tau. Amen. E le neia uli a tono nā ua tanoa tu fo i le tua ia te oe a peono whai atu e ta tau le tau i le ngalue, ma ai au nā le atua, i la tō lo whapeona, tō fia e le atua e ngā lulue i tonu o tō e kālesia, ia ma o wina o tō mawhawhanga o tō whaaleanganga, ia i o tō alofa i ai, ave whaamanu e sea, e ta tau, o le a fo i le maanga i o le murmur study, o se whaife awaru aku, ai le kongianga ia pokangaka ka ngā lue. Amen. E te tau le tau i ate i lato e ngā lue. Ia, tātou tanoa i la i le tātou Bible study. Le la tātou tanoa i le aso lua. Atou ni ho o toi u tātou ho o i le a. Le la tātou tanoa i tau langa whaatasi ma
masfulua ia nau a vatu se amatanga o le ministry a Paulo ia ma le whaatinoina o lana ngā ruenga. Le tuan mātou ta mā whaaftai lau whanau, whaapena mo le amino mātou ta mā futai, whaaftai lau upu, whaapena atanoina, whaaftai le poto, ma le malama whaamalama ina ua fionga, ini ma whaino lātou I loa lou fina ngalo, whaamanuia ta mā ia te I lātou malawa o whaapiona whaanongongo mai o lātou lotu whaamanuia I au auna whaapiona o lātou ngā alurue te talo I la ua fio te tala ina mata o lau whanau whaapiona o lātou manatua I lātou ta māma lātou ngā luenga whai whaaftai mo au auna whaaftai mo whai au whaaftai mo I lātou o whaatino ina plo kalame I lungo o Facebook o YouTube ma lungo social media ia whaapiona o tuai la whaunga lau fio ai meise le lango le tino kiriso I le lātou ngā luenga whai whaamanuia la o fio tama whaafo I le vi inga ia te oe nei ma se ia o I le whaavavau lava amene ma amene hallelujah whaamanuia le tua ia te o tau Samoa tātou prokalame I le teimi nei o toi whaamanatu atu tātou baptisonga I nei au kilani le aso se fulmareivo te sema la whaapeona message mai I lungo le tātou KLM whailo mai fo numero telefoni la afso ta iatu ma whaamautu watu no fuanga ia e mo fo nei avano e baptiso I nai oi I be submerge la whaapeona oi fo I se tala I le mata upo le baptisonga ia ma whaamautu wa ia mos tātou mawhtanga ma whaataunu I nai mea tonu uma I lumo le fina ngalo le tō walo e sele matangu fio lo wola awa e mautinoa na papatiso ina oi amen a whai o ngai ke whai mai hanga lenga papakiso ia solar whaakurukulu amen ke loa koe sausi koe papakiso e submerge amen o aunga papakiso fo whaakurukulu iwe tātou umalava a whai te mana au toi papatiso oe ma e a whaamautu ina e lua mawhtanga malea li ia le asos fumaraiva e fso tai mai ia mo lea whaamoe moe whaamanuia le tua ia te o tou Penta ita ia tu ele tua pule tulo to soifua ia malo na yola ia I le aso le la avayaso aso lua ele isia tato blokalame le tato onga mo te minei Kevin Ruiva nei lofa tele mo oe fa soifua ia sowing the good seed, the fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister,
where the people are found who will live by the word, who will lay their life down, but they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where the good seed is found. Keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where the good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.